Beshunche ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thwi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tše. Moleledi wa mopresidente Vincent Makwenya o re ba ganana le tšhišinyo ya tše dingwe tša dikemedi ya gore mopresidente Cyril Ramaphosa a neeletše bopresidente bja G20 go mohlankedi yo monnyane ka maemo wa botseta bja United States. Re tlo tshelela ka Nasrec fao mogaši wa rena wa ditaba Nkgadimeng Kekana le go komana madula ba pele le moeng wa rena. Re tlo solela ditaba tšeo. Bešung Thobela ke lebe Nkgadimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mpho Teme. Moleledi wa mopresidente Vincent Makwenya o re ba ganane le tšhišinyo ya tše dingwe tša dikemedi ya gore mopresidente Cyril Ramaphosa a neeletše bopresidente bja G20 go mohlankedi yo monnyane ka maemo wa botseta bja United States. Ge a bolela morago ga polelo ya Ramaphosa ge a bula semmušo kopano kgothekgothe ya G20, Makwenya o rile tšhišinyo ye bjalo e swana fela le go nyatša tshepedišo se se latela tsebišo ya mopresidente wa United States Donald Trump ya gore a ka se tsenele kopano ya G20 ka mono Afrika Borwa. Makwenya o gateletše gore le ge go le bjalo bopresidente bja G20 bo tla fiwa United States ka dikantorong kgolo tša merero ya kgoro ya boditšhabatšhaba bekeng yeo e tlago tšeo di lego ka tshwane. Pretend as if that was not a reality. You'll recall that the US is one of the leading originators of the G20. It is actually quite tragic that the US adopted the stance that it chose to adopt and boycott the summit, considering its historical role in the formation of the G20 and considering its responsibility to the world as the largest economy. Be that as it may, it's a short-term blip. The US will take over the presidency of the G20 and will be able to engage on some of these issues in a constructive manner. Gabiale re tselela ka Nasrec fao seboka sa G20 se kopane go gona madi le motšweletši wa rena wa ditaba tša leleme la Sepedi Nkgadimeng Kekana o tlo re solela taba e a nang le mosekaseki wa ditaba tša boditšhabatšhaba Ngaka Frank Lekaba. Nkgadimeng di adelele ka fao. Lebese e re ko go leboge ke be ke tamiše babogedi re le ka fa Nasrec Expo Center ka Johannesburg kopanong ya dinaga-maloko tša G20 moya go rena wa tšhomišano ipša ke nnete gore moleledi wa presidente Cyril Ramaphosa Vincent Makwenya o bolela gore tšhišinyo tša bahlankedi tše e leng gore di tšweletše ka fa tša gore mopresidente Cyril Ramaphosa o swanetše go neelana ka bopresidente bja dinaga-maloko tša G20 go mohlankedi wa tlasana wa botseta bja naga ya US ga se tshepedišo ya maleba. Re tlo boledišana ka tšeo le tše dingwe re boledišana le mosekaseki wa merero ya boditšhabatšhaba Dr. Frank Lekaba le tše dingwe. Dr. re a le amogela Thobela go ba re itse lapeng ba theletše lapeng. Re a leboga go tše e leng gore di tšweletše le kgono le gona ka fa Nasrec Expo Center mabapi le tšeo moleledi wa mopresidente a di boletšego na le ka ditlhatholola ka tsela efe? Mopresidente ba tlhagisitse gore la pele ke gore go nnile le tumalano ya selo se se bidiwang a declaration gore ka mantswe a mangwe statement sa G20 se leng baetapele ba G20 ba dumelana ka sone gore ke tsone dintlha tse leng gore G20 e ne le mo tlase ga Afrika Borwa e di tsweletsa go pele le gore baetapele ka moka mo dinageng ba tshwana ke gore ba dietse ba boela ko malapeng le gore ba fetole seemo ko malapeng ka tsela tse dintseng jang. So re bone go feta that declaration e ne le gore e botlhokwa thata gonne ha ne sa e ka se fete declaration e ya ka go na le matshosetsi ao e ne ka ya gore this summit ya G20 botsitso ba teng le legitimacy ya teng then e tla ba le dipotso ena le dipuo gore ke ka ene le ya mannete tota gonne wa itse gore
controversy ya moetapele wa naga ya America gore ga a tlhagelela ka kwano and yalo le yalo gore yaanong ka bontlheng ba gore o ne a se teng e feleletsa nna kete e ne sena botsitso bo le that kind of legitimacy G20 mme ke e fetile baetapele ba dumalane ka statement so ba dirile that declaration e fetile ka metlha declaration e dirwa ka letsatsi la bofelo ne tshwana ke go e dirwe ka moso mme gonne because re mo nakong tse di ileng goreng dipolotiki tsa bo ditšhabatšhaba ga di a tsitsa yaanong e tshwana ke gore ke sone se se botlhokwa thata mo kopanong a e fetisiwe ke ka mo boneng e feta ka teng go le bjalo le sa bolela ka dipolotiki tša dinaga maloko na maemo a tšona ke afe le dinaga tše di leng fa re lebeletse maemo a dipolotiki ya re bona dinaga tse di farologaneng thata South American countries re bona dinaga tsa continent ya Africa ba bangwe ba laleditswe go tla go lebella fela seemo ga se maloko a the G20 go tshwana le naga ya Nigeria ba tle ba tla go lebella fela mme ba ne ile tšhono ya gore le bone ba ka dira puo mo go selesele re bona dinaga ka tse di farologane go na le se re se bitsang in politics the countries from the global north and countries from the global south se se farologanyang dinaga tse ka moka ke gore tse di leng from the global north ke the most industrialized countries ra di itse dinaga tsa go tshwana le bo EU dinaga tsotlhe tse di mo tlase ga EU America Japan and then go na le tsa global south ke tse leng gore re di consider as developing countries naga e tshwana le China naga e tshwana le Africa borwa so G20 it bridges these two dichotomies of these nations in the world ke ka mo e leng botlhokwa thata gonne ke yone fela gona kopano engwe e leng goreng sekao BRICS ke dinaga tsa the global south fela G7 ke the industrialized countries it's only here at the G20 mo leng gore ba kopana ba buisana la dintlha tse di ba amang ba botlhe dintlha di tshwana le climate change dintlha di tshwana le migration le ya ka COVID-19 e re affectile ba rotlhe yaanong re tshwanela ke gore e ne gore re buisanela gore response ya rona ke entseng yang ya ka re amega go sa kgathala serwa ke ka mo Africa borwa kgotsa ko nageng ya Europe or ko nageng ya America so ke dinaga tse di boneng di le ka kwano di tla di tlisa maitemogelo a tsone their own experiences go tswa ko di geography tsa bone tsona le naga e tsona le Jamaica in experience tse cyclone go nna le matlhotlhapelo ana diragetse ka mo ka ntlheng ya dipula tse tsa matlhotlhapelo tse di le ka mo gore naga eo ya ne tlisa that experience gore ga go tla go bua ka kgantsa merero ya fetogo ya loapi climate change gore bone ba ka ntselentseng yang ebile ba bona ile gore go tshwanetse go dirwe eng teba le merero ya climate change ipya ga se tša phetogo ya lerata di mafela re a tseba gore kontinente ya Africa e lebagane le tlhotlho ya dikoloto ke mano a fe a leng gore a tlhomile go leka go re ikimolle go seo ya no go builwe thata ka kganya debt sekoloto ke kganye e tlhobang boroko thata gonne bothata ba sekoloto ke gore dinaga tsa Africa bothata bogolo se gore naga tsa Africa matlole a tshwanetse a tsenyiwe mo tsweletsong ya loago go tshwana le dilo di tshwana le tsa maphelo health di tshwana le tsa thuto yalo le yalo felletsa le gore dinaga di felletsa di na le di-budget cuts ko di helletsa di divertelwa ko goreng go patalwa sekoloto se dinaga di iponetseng sone so e nna kganya gore the lending rate go tloga ko setheong sa go tshwana le IMF and World Bank le the private lenders themselves gore lending rate ya bone ke entseng yang mo dinageng tsa Africa le dinaga tse ke di tlhalositseng gore ke the developing nations gore ba amega thata go tswa mo mererong ya sekoloto so ke yone kganye ne tlhakanetswe mo gore framework ya G20 e tshwanetse e nne yang so go buisanetswe kganye ya framework of G20 e tlhagiletse even in the declaration gore G20 e kamanya thata le proposal ya South Africa le the African Union gore re tshwana ke gore lebelle the framework e fetolwe ka mokgweleng goreng seelo sa dikadimisano sa fetola gore naga tsa kontinente di kgone go ka bona gore di ponela matlole ao mme matlole ao a tsenywa mo dilong tse tshwana le tsa maphelo thuto le yone infrastructure development le ge ile taba ya mananeo go parara ka mogole tlhalosang ka gona re lebella gape le taolo ya rena belo ka kontinente mabapi le diminerale maemo a rena ke afe gona fao ya le yone kganyo ya diminerale go buisanetswe yone gore ba gaetsho kontinente ya Africa tshwana ke gore e tswe mo goreng go tsewa dikuno fela go epiwa ke na gore ko kontinente ya moepo
go epua fela ga gona gore dilo tse di epilweng mo continenteng ya rona ga di processa ebile re di dira gore di tswe a little bit of finished product even if le gore ga di felle ya ka di tshwanetse di felle ke yone kgang e ba bitsang processing so ke yone kgang e ne tseneletswe mo gore naga tsa continent Africa ka re bua ka critical minerals e sa nna gore ke extraction fela gonne le mo re leng teng mo Nasrec mo wa bona meepo go na le maqeba a lefatshe a bontshang gore go na le meepo e ne le teng mo e ne le motlase ga Witwatersrand e godisitseng moshate wa Johannesburg mme ga go bona le sepe ntle le seo so ga bone di factory ga bone so continent Africa e kuela gore a go nne le so sa gore bona di factory tse di tswang go tswa mo this extraction of minerals di processiwe mo go nne le di skills development ba sha ba bone ditiro di kgwebisano di nne teng continent ya rona le one go hungwelwa mo go tsetsa tsa yone critical minerals. Dr. Frank Lekaba re tloga re go leboga mosakaseki wa merero ya boditšhabatšhaba Dr. Frank Lekaba ke ena fo a ba boledišana le rena ka merero e leng gore be iswere le gone gona ka mo Nasrec Expo Center le go sasa baetapele ba dinaga maloko tša G20 ba tla ba le gona ka fa Nasrec le bese e re go leboga re boele go wena diphapošing kgašo re a leboga yeo be le ena motsweletši wa rena wa ditabang kgadimeng ke kana gomme go kwa ditiragalo tše ka moka tša G20 re na le app ya rena SABC Plus gomme wa kgwata konotswana ya SABC pop-up channel gomme o tla bogela ditiragalo tše ka moka bagešo tša rena bošegong bja lehono di felela mo go pela gore taba tša rena di a go tšagala go app ya rena SABC Plus e le ka gore se re boletše le go dikgokagano ka moka tša leago ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ba ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa iri ya boselela mo SABC 2 le go legae gabotse